Ang buhangku tapa hambor beli la acara pamaringu iti la YKB TV. Madedita rongya na pulong ni miri malakat hamayang. Domiri maninggola awang buhang menyaparungu ya na pulong manang na magapipi na lurima. Amin. Ang buhangku na pulong na parungu na wieling la yahaya patukumbul taylu dalar walu kandalar hakumbul taylu na tema na nyungga ia maya nyuna nandalar hakambulu lupandalar hakambulu hau ia doya kana papatandanda bawana nyimi ka hakahingo kupindi ka nyimi la penjadi atangu kai tanda ka nyungga dang kai waika kai janga puya la kanandi ngumi ba ala kanyungga ala mahupu kamehang kanyungga hingilu gunyungga daningwa mapamanamu. Ang buhangku latami meriyaw karito. Larehi pelayanan ni unang yahaya. Nakariyoku nyungka makanuna. Ruku na pani na tamu na ala. Napa imiriyehu wana. Nyungka anda mahambila damu anda luri, ruti luri. Ang buhangku napapanina tamu ni ala nuna nduma pakapandu kuya baik badi di ayayi ala la penutana yana ndahiliningu apa ala la rehina nama lapahu dang nama namunya i ala mahupu kamehang ya i ala lundu nunu i miri ala napanamu dena berubah nakabunggur nama kalinduan dandi. Nakawungan ng parhaya dang natutur. Halakanunan din ng parhaya dang natutur ali ala. Kanggiki hamambuna napapalako nakabunggur himiri dengan namu mananja. Ang buhangku tatang ni miriyehu karito. Napaniya na tamu ni ala nduma panam jada kabunggur na bayi ala maana nama pamalundu ja himiri nyana maka ala lundu nono dan ninu apa mahingi wieling lakuwaha na ala yakan dia dapat pabiatanya nama pakaka nyai ala i ala maka nama pa aung danyuta nduma kata jadi hakahi nama duri nyuta tanjadi hakahi nai miri ya kaninya naluri tutunda le ala amin malakat hamaya miri halamnya parungu ya na pulu manang kapipi arekama kama palaku manu ya naluri pulu manang amin. Ang buhangku takalayo anak pulong ni miri ambo marombang do pa like ya pa subscribe dango pa birinya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.